Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan siganu pari batah bani panurang sugut nerion. Pasada hita urta martonggo hita. Terima kasih isombah kon hurnami bamu Bapa. Bani panurang sugutun, bani arina baru on. Bani arina ni layak-layak konmu uban nami malah suhur nami. Buya nami puho ibagas na horas-horas sagano panin pitahalani bagkal di pangidopimu rosi panramutionmu bani kulku nami marite hatamu torang iham urapa pikiran nami kasi maronjulan bani hatamu tong-tong barang ahape nani lahuan nami seganjang nirion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogot ni Arion nabo isesehan nami. Marhitihun ni channel YouTube on. Rigapan si kanu pari batas adarion Jumat tanggal 11 bulan Maret tahun 2022. Ay matar surat bani buku Jeremia bindu onom ayat 10 dasku bani ayat 14 nama katahon sonom. Ay haganup sidea na etek rossi na bagodang ganup do sidea ipolan bani pasarian nasuti badalani nabi pakon malim ganup makorjahon panipuon hapung do panambari ni sidea bani naburit ni bangsaku marhite na makatahon dame do hape sengdong dame. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dom madohor uhuman ni nebata bani bangsa Israel halani poridepe sonai madoras ni hata ni nebata na pinadas ni marhiteko ni juak-juak ni Nabi Jeremia tapi ibahen bangsa aido hata ni nebata gabe partatawaan janah irisai sidia do juak-juak ni nebata aima Nabi Jeremia halani ai uhuman ai lang boibe lang padason ni nebata utongah-tongah ni bangsa Israel ai mamambahen ase rome iluh ni Nabi Jeremia halaniaha lang marosu ia anggo bangsain gabe mago kaho halani pardosaon ni jana gabe irasehon ne bata ibagas uhuman ringis ni tapi bangsain langra manangihon hatani ne bata songon na isobut no kanay bani ayat 10 das kubani ayat 14 ternyata naborit sosial nasonin bagkal ni jala takas ilobe-lobe ni naibata so na agi ilobe-lobe ni jolma na etek rosina magodang ipolan bani pasarian naso ti badalan ni nasa sitong ni pasarian nasa sitong ni marharohan humbani naibata gari pasarian na bani tiba dari dalan ni pe bapainang ihorcahon hita atape ipindahi hita anggo domma lupa hita hubani nebata ay maharohan ni pasarian atape harohan ni perguluhan ay pe domma lang sitong ay maase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon ipasingat do bangsa ay so naido humani age nabi apamalim itongah-tongah ni bangsain makorjahon panipuon boydo ibayangkon hita bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo sahala juak-juak ni nebata songon pandita songon hanami sandiri marambilan atape padaskon hata ni nebata tapi sasitong ni sihol manipu kuriain sihol mangaku kuriain padaskon ambilan namatin tangaron ape sa sitong ni itong-atongan ni parguluhan ni kuriain sonay masa sitong ni lang sadalan aha na ijalo ho umbani hata ni nebata
pakon parguluhan si gano pare, tapi ipasip totu lang ay nagabi haroso ni nebata. Ay maasim mapinang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marhitehon ni hata ni nebata na das bata, bani panorang suguton, nebata makarusukon hubata. Ase lambit idida, bahasa ni rusukon nebata ay ase parguluhanta atape parguluhan ni gereja manggulu ibagas hata ni nebata. Ang guboy subuton ta, gereja na sehat atape gereja na bertumbuh. Sonahado ay gereja na sehat atape gereja na bertumbuh. Na parlobe sa hali bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ciri-ciri ni ay ratene kuriani ibubay tondoy na pasing. Artini ay barang ape na masa ibagas parguluhanta. Ito nga ni kuryata maningon rado gareja ibubay tondoy na pasing. Halaniyaha halani marhitihon na sonaydo lambin itandahita ahado na gabi haroso ni nebata ibagas parguluhanta si gano pare. Ulang songon bangsa Israel bani panorang ijiya. Justru ibagas rumah ni bangsa Israel terjadi ketidakadilan na totu lang maroso sonai tene anggo terjadi mahumani ibagas gereja ketidakadilan. Marlegan hita mandopakon halak na bayak upakon halak na masombu totu lang sonai nerusukon ni nebata. Atap manggalang kita hubani nebata, tapi anggo panonggorta dopak hasomanta tene bahkan persahapta hubani hasomanta patubuhkon borit nur totu lang sisonayai na niharasukon ni nebata. Tapi maningon marbagal do kita ase ulang songon na sinobut ni nebata. Dame do ay managabe ambilan na itangar hita. Ay managabi ambilan na pinadas ni si parambilan atape pandita atape jo ni nebata ito nga ni gereja. Tapi sa sitong ni langdong dami ito nga ni kuryain totu langsonay na hirasukon ni nebata. Ay maase bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Gereja na bertumbuh ciri-ciri na paduahon ay sirsir manangihon hata ni nebata. Manangyon hata ni nebata onpe bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lang urah halaniyaha sipata rado tene doras hata ni nebata laho pasingat kondosata. Natotu ijon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Rado hita mangida seolah-olah juak-juak ni nebata na padas kon singat-singat ay so na daw pasingan humbani parguluhan di kuryan sa sitong nilang marhitehon ni singat-singat na doras ay nebata makasiholhon ase hita ulang mago halani dosata. Artini ay sarupa do ay tene hubani niombahta anggo do maiboto hita niombahta law madabuh hubagas lombang totu carani ay maningon pudas do itarik kita ibuat kita, idok-dok kita, asi ulang madabu. Iya, hubagas lombang. Sonay masasitong ni, porini peduras, jana karas hata ni nebata, laho pasingat kon dosata, sedo halani namarah nebata hubata, tapi halani begal ni holong ni uhur ni doai hubata. Artini ay, sangga ipasingat hata ni nebata hita, pasal dosata ay ase bertumbuh do hita ibagas hata ni nebata. Ase lambintangi do hita bani hata ni nebata. Ase gabe mangguluh kita ilobe-lobe ni nebata. Ase mangguluh kita bani nebata. Ase andohar matongon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sonay mahita pataridahkon manaksihon haporsayon ta. Haporsayaon na marbuah hasadaon na marbuah janah naboy idaihon dunia on idop ni huri nebata marhitehon ni habayun niuhur na terjadi tetap
ibagas parguluhan ta si gano pari. Amen. Martonggo makita. Ajari hamhanami Bapa. Lambin mangarusi hatamu. Asi ulang manlembang kanami. Umbani titahmu. Umbani hatamu. Tapi tetap martuguh niuhur hanami. Agipi itong-atongan ni pandemi COVID-19. Bahasa. Ibags ganupan naborat Rossi si taronan na lupa kon hanami. Maningon tetap do hanami. Mardalan jana manggulu bani ranggian na do tinutap konmu. Ase ajari hamma hanami tontong homa sir-sir tangi bani hatamu. Jana sir-sir manggulu ibagas harusuk nihurmu. Marhitegoran nakmu to Yesus Kristus Tuhan namin jalan rapakon tunggon namin. Amen. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa parasoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siya maganupan. Amen. Andoan matungon, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sa ganjang niya riyon. Ibagas dalan ni nebata, ibagas sura-sura di nebata, kita malakah jana manlahoy ganup horjata. Shalom.